Boljetinska reka je vodotok koji se useka u sedimentne stene koje su stare od 170 do 113 miliona godina iz doba Mezozoika. U međuvremenu je došlo do brojnih tektonskih pomeranja i formiranja Karpatsko-planinskog venca, pa su stene pretrpele brojne nabiranja i rasedanja i dobile, da kažemo, ovakav današnji izgled. U samom kanjonu se mogu vidjeti stene koje su različite starosti i brojni fosili, da kažemo, morskih organizama koji su ovde nekada živeli. Sam kanjon, odnosno Boljetinska reka, ima karakteristične vrste za neke manje i čistije vodotoke na ovom području, kao što su Klen i Krkuša. Ali sam, da kažemo, riblji fond zavisi isključivo od vremenskih uslova i od godišnjeg doba, odnosno od same temperature. Kanjon je prvi zaštićeni objekat geonasleđa na području Đerdapa i jedan od važnih lokaliteta na listi od 63 objekta geonasleđa zbog kojih je ovo područje dobilo status i prvog geoparka u Srbiji, Đerdapunansko-svetskog geoparka. Organizujemo turističke ture, odnosno poseta kanjonu je svakako moguća, kako individualno, tako i grupna poseta. Naravno, kontrolisana je od strane čuvara zaštićenog područja, odnosno čuvara nacionalnog parka. Kroz sam kanjon postoji i staza koja je dugačka 1600 metara i koja ga povezuje sa lokalitetom Lepenski vir